Biteganyijwe yuko ikipe ya APR Football Club rero igomba gukina umukino w'inshuti n'ikipe ya Gorilla hariya Ishyorongi hatagize na gito kigenda gihinduka. Namwe mugomba kugenda mumenya amakuru yandi ku buryo bugiye burambuye kugira ngo namwe mugende mumenya uko biteye. Rero nuko umukino waje kurangira ari ibitego 4-1 rero twagiye tugaruka nabitsinze nuko byari bigiye biteye hariya Ishyorongi. Ariko Raouf Mimel ndabona ubwo atatsinze igitego ariko Fratey ariko Eguita Petit Frere ariko n'umukinnyi gusa wagiye agaragaza amafiyeri menshi kuri baro, agaragaza ko ari umukinnyi kabisa baro uyumva kabisa bikomeye cyane bikomeye. Raouf Mimel dawe rero yaje kuba agenda agaragaza ko ari umukinnyi ukomeye, ndetse n'aba William Togimel ndetse n'aba Sheikh Djibril Ouattara nawe yaje kugenda agaragaza ko ari umukinnyi kabisa rero wo kutarenza ingoyi z'amaso. Ikipe ya APR Football Club rero iteganyije umukino wagifite n'ikipe ya Gorilla nkuko nagiye mbivuga, ariko bigiye bikomeye kuri uyu mukino nuko ikipe ya APR Football Club irimo gukina iyi mikino by'ukuri itarakina umukino n'ikipe ya Young Africans nkuko byamaze kugenda bihabwa umugisha ku mpande zombi. Uyu mukino utari nawo ugomba kugenda uba kabisa rero nta kibazo na gito kigiye kibayemo. Ubwo rero ikipe ya Football Club rero ntabwo twagenda tunyuramo gutyo gusa tutavuze wowe ta Sir Jangonovic nkuko mumugenda mubira kuri screen zanyu ngita Sir Jangonovic nkuko yaje kugenda abyegukana nyuma yo kwegukana ibikombe 3 byose bikirirwa hano mu Rwanda, igikombe cy'intwari, igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya championnat. Yaje kugenda abyegukana ubundi titire igomba gutinduka bamwita Sir Jangonovic. Ibindi byose ntabwo ari ibye yabihaririye babavugize bandi, harimo abavugira y'amakipe ya Zagumania Gol ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Yaje kugenda abibaharira ubundi we bamwita Sir Jangonovic rero yatangaje ku buryo bugiye bukomeye cyane. Sir Jangonovic yavuze ati njyewe nari ndi mu kiruhuko, ntabwo mwamubona kuri kamera nyinshi cyane kubera yuko n'ubundi haruhuka wakoze, ariko wamuvugize wundi ngo mu magambo yavuze ati wasiri we impamvu atarukaga kuri microphone nuko we n'ubundi by'ukuri nta kintu yakoze, nta nubwo yarimo kugira ngo abashe kugenda yaruhuka, ariko rero ngiye kuko nakoze byari mu mutwe mbanza nkaruhuka. Yatangaje yuko avuye muri Maroc, hariya muri Maroc kabisa kugenda atembera aruhukamo gake kugira ngo bigende agaruka muri championnat afite imyuka myinshi cyane. Yamaze kugenda rero agaruka kuri microphone aratangaza ku buryo bukomeye cyane. Jangonovic rero aravuga ati ikipe ya APR Football Club rero nkuko mwayibonye ikipe ya A hari imikino 3 igomba gukina n'ikipe ya Rayon Sport, hari Super Coupe ndetse na Aller Retour. Yavuze ati yo muri championnat, yavuze ati ikipe ya Rayon Sport igomba kuzatsindwa ibitego 5-0. Hari umukino ikipe ya Rayon Sport igomba kuzajyamo ibitego 5-0. Rero ikipe ya Rayon Sport igomba kugenda ikinyera igakomeza nkuko byagiye bitangazwa na Sir Jangonovic. Rero muragenda mutubwira niba mwemeranya na Sir Jangonovic. Ubwo rero nayo makuru yo muri APR Football Club twagenda tubabwira, ariko mu kipe ya APR Football Club rero twagenda tuhava tukajya mu kipe ya Rayon Sport kabisa. Rayon Sport nayo iri kugenda yiyubaka ku buryo bugiye bukomeye cyane. Rayon Sport ngo muramubana bamwita kabisa rero bamwita Amis Derek ndetse na Pape Abdurrahman. Abo ngabo rero akaba ari abakinnyi ikipe ya Rayon Sport bari mu myitozo hariya mu Nzove, barimo kugenda bitegura kabisa ku buryo bukomeye. Ikipe ya Rayon Sport igenda yitegura ku buryo bugiye bukomeye cyane. Ariko ndimo mvuga ni abantu kabisa rero abantu mwagiye kabisa rero kabisa rero nuko ibintu bigiye biteye nta kibazo na gitoya kigiye kibayemo. Ubwo rero ikipe ya Rayon Sport hateganyijwe undi muhinga Kabombo ugomba kuba ari mu ikipe ya Rayon Sport, dore ko wita Hamis Durek nawe agomba kuba ari umuhinga mu kipe ya Rayon Sport. Uyu nguyu rero muramuzi ko yabaye umurigende w'ikipe, ubu ngubu ni umukinnyi w'ikipe ya Sport ariko wayinyuzemo ku buryo bugiye bukomeye cyane, ntago ari aka kanya gusa. Ubwo rero nuko ibintu bigiye biteye mu ikipe ya Rayon Sport. Imyitozo yo nayo irakomeje, hateganyijwe undi mukino kabisa rero ugiye ukomeye ku ikipe ya Rayon Sport igomba kuzagenda ikinamo n'andi makipe hano mu Rwanda. Polisi rero Football Club nayo tuvamo hano mu Rwanda. Polisi Football Club yamaze kugenda itangaza yuko igomba kuzategura pre-season hariya mu karere ka Rubavu ikina n'amakipe abiri harimo Rutsiro Football Club ndetse na Marine Football Club. Kabisa rero nuko byagiye bitangazwa n'umuvugizi w'ikipe ya Polisi Football Club ndetse na perezida w'ikipe ya Polisi Football Club.
nkuko rero bigiye bikomeye cyane mu ikipe ya Mukura Victory Sport. Mevesa Kajuta rero ari kugenda isinyisha umukinnyi bamwita etatu kabisa rero nyuma yuko yagiye ajya mu mateste menshi ariko bikagenda byanga. Ubu ngubu yamaze kugenda yongera amasezerano mu ikipe ya Mukura Victory Sport nkuko mugenda mubireba kuri screen zanyu. Ubu ngubu bamwita etatu yamaze kugenda yongera amasezerano ikipe ya Mukura imyaka 2 muri Mukura Victory Sport. Rero nkuko rero nababwiye, reka tugenda twambuka tuva mu Rwanda, tugenda twambuka tugenda tunagara ku musozo w'amakuru yacu hano mu ikipe hano mu Rwanda, tugenda tuhava twambuka tugana ku mugabane w'Uburayi. Bamwita Brian Mbeumo yamaze kugenda agera i Manchester United nkuko mugenda mubireba, aza gukora deal kabisa kugira ngo abe umukinnyi w'ikipe ya Manchester United ku buryo budasubirwaho na gatoya. Rero uyu nguyu rero bikaba ari ibiganiro byagiye bifata igihe kinini ariko tayari birangiye mu buryo bwiza bw'ikipe ya Manchester United. Abakunze ikipe ya Manchester United bamaze kugenda batubwira yuko niba mwemeranya kabisa, niba mwemeranya na Brian Mbeumo. Ariko giye kurani rwanye mbona Brian Mbeumo ari umukinnyi kabisa rero mwiza, mbona ko Man U iguze umukinnyi tayari wawundi kabisa rwose ugomba kugenda atitiza abantu. Muri Arsenal bamwita Victor Gyökeres kabisa kuva mu ikipe ya Sporting Club hara muri Portugal. Uyu nguyu rero imaze kugenda nawe yumvikana n'ikipe ya Arsenal ku buryo bukomeye. Ikipe ya Arsenal kabisa ni ikibazo cy'igihe gusa, ubundi mukamubona mu myambaro y'umutuku n'umweru. Ikipe ya The Gunners ikoza deal kabisa rero nayo ikaba iguze umwataka, dore yuko ari cyo kintu ikipe ya Arsenal yagiye ishinzwa ku buryo bugiye bukomeye cyane, bukomeye cyane rero nubwo ikipe ya Arsenal yagiye ishinzwa. Ubwo rero ikipe ya Arsenal tayari nkuko bari madoke bagiye kugenda basinya Basubimendi. Ikipe ya Arsenal nayo mumenya ko ari ikipe izaba ikomeye mu mwaka w'imikino utaha, dore yuko ikipe ya Arsenal nayo mu byukuri ari ikipe yiyubatse ku buryo bukomeye cyane, igura abakinnyi benshi kandi mu byukuri bagiye bakomeye cyane ku mpande zombi, yaba ari abataka, yaba ari hagati mu kibuga ndetse n'abadefanseri. Ikipe ya Arsenal nayo mbona ari ikipe izatanga akazi gakomeye cyane. Reka rero kwerekeza mu ikipe ya Liverpool kabisa nayo igenda ivuga mu makuru menshi. Bamwita kabisa rero uyu nguyu nawe yabanza kugenda yumvikana ikipe ya Liverpool. Uyu nawe agomba kuba ari umukinnyi w'ikipe ya Liverpool mu mwaka w'imikino utaha ku buryo butagenda busubirwaho habe na gatoya. Yabanza kugenda aba umukinnyi w'ikipe ya The Cox kabisa n'ikipe ya Liverpool. Yamaze kugenda atereka umukono ku masezerano. Ibiganiro byamaze kugenda biganirwaho ku mpande zombi, bagenda bahuriza hagati, ibintu bigenda babyemeranya. Ariko muri Liverpool aravugamo amakuru yandi atari meza ku muvandimwe wita Luis Diaz Marulanda. Luis Diaz kabisa rero yamaze kugenda abwira ikipe ya Liverpool yibwira ati ngiye mu byukuri mwambabare nkigendera ko serivisi zanyu zibahaye, serivisi mwanshakaga ko zibahaye, mwambabare nkigendera nkigira mu ikipe ya Bayern Munich ko ariyo kipe irimo kunshaka. Biganiro rero ntago biragenda neza kugeza Liverpool ishaka kwemeza amafaranga, ariko ubu ngubu igihari gitegerejwe ni ukureba se niba ikipe ya Liverpool yabyoroshya ubundi Luis Diaz Marulanda akarekeza mu ikipe ya Bayern Munich nkuko we agaragaza yuko abyifuza cyane kuva mu ikipe ya Liverpool kabisa. Liverpool mese muze muri comment mutubwira muti mu byukuri ngewe bitewe uko mbibona, ndabona amakipe yaribatse ku buryo bukomeye cyane. Muratubwira niba nawe uvuga ati ngewe nanjye ndemeza yuko ikipe ya Apple Football Club, ikipe ya Sport, ikipe yihereye ndetse n'Iburayi, muvuga ati ikipe izatwara Premier League ni ihe, ikipe izatwara Champions y'u Rwanda ni ihe. Mugende muri comment mutubwira. Ubundi amakuru y'imikino yo nakagaruka kuri mikrofone ya mbere ngewe n'ibisanzwe na Beni. Abantu mwambazaga ngo nagiye ngewe ndahari babagita Beni kabisa rero ku mikrofone za mbere nari mpabaye 5 kwa 5. Rero twagiye twibanda ku ari umuntu ushaka kandi tugira ngo mwavuza kubiki, tukavuza ku ikipe ya Apple Football Club ndetse n'ikipe ya Sport ndetse n'ikipe ya Police ndetse n'ikipe ya Mukura na Transfer News ndetse na Jamonovic. Tuyara twumva ibyo yagiye atangaza ku buryo bugiye bukomeye. Reka nyabashimire rero mbashimire mubweni amakuru y'imikino yacu nakagaruka
twari turi kumwe n'inzobere mu Multimedia Solution ku buryo burambuye, yari yadutumye kugira ngo tugende dutumikira abavandimwe bo mu nzobere Multimedia Solution Group, mubagane ubundi serivisi zabo mugende muzihabwa ku buryo bumeze neza cyane. Rero njyewe rero ndabashimiye, mukore subscribe kugira ngo amakuru y'imikino mujye muba abambere kugira ngo mubashe kugenda muyamenya. Ubundi njyewe nakagaruka ubundi ibintu bikomeza kugenda bimera fresh cyane sasa nta kibazo na gito kigiye kibayemo. Njyewe rero ndabashimiye mukore subscribe. Amahoro y'Imana abane namwe muri uyu munsi. Hasta la vista, El Edek.